Shubor nakaslem jong unongsan hima. Working President John Kakon Hinyo Trep National Awakening Movement Khnam Uba Thomas Pasa Ulaong bagajing dawa jong patba kabri Hinyo Trep ban penken ria no i kibre ki ba shong basa bi anya po them yo maulong kala shimpor hadu henreus nem kenti bada kajing kemi lenti baka sarkar jela hagani ka kenti ka babenta kan weng shwa ki te kibreu henry pose kala weng penban ki jingker nar ne ki barricade negata ke jaka Nagaliang unong sanhima habayo banyakran baru bat Thomas Pasa mentakas ngi kashiterik unai wing arajara arpusaw ulaong mahakajing sisya ka sorkar kala deban penstet ya ka kam hagaban weng shwai giti gibreo na kateka jaka namar kabasyepting kalong bakajing weng jong ka sorkar yiki jingker nar kadon yiki jing temu kabasyalandet bat padnempen ken ria asu yiki gibreo na kateka jaka bat ong baka sorkar kapelat yang surok hatam yung maulong daga jing temu ban pen skempat yiki basa bian hakateka jaka kumban syukdo hang ni bagi bor penyak district East Khasi Hills akalai potrik urisa arjar arpusaw kila penbena ban pleno yaga jinyat ki kali naga surok jong katam yung maulong kaba penya so yaga yung maulong sebimola kata nadu ka sautrik unaiwing arjar arpusaw Ulang bagajing nyai kelak tin ke sorkar na kapor sa kapor ban weng yi kiti gibreu na kateka jaka kala kelalong penban kum ke kam ke basa akut naju haju bat ke bempoy satya shanu ru. Ula penrap de kebaong bagi patba henreus nem kenti kilala ban sya shitom namar kajing kang yi kateka surok bat kum ki patba kila ban sya shitom sa kumba arta yo ai hadu banda weng no sisindon ni kiti gibreu ni kateka jaka bat nangta sa pelat no pat ya kateka surok la benrap ubat Thomas Ina kalian ngajongi hi harin rius na kajing yai lenti kita kajing dawa jong payuba pun balang pun kerja yang ini gibreu basa biai hatu jaka nila kami lenti bakin weng ya gibreu nang to omdai ban weng ya kabarikin i katku ka khobor wan na ka sarkar hi lamba sumber menteri pasnya mahalang uang bahau Desember ke finalize no igani hakajin sisa di ban weng choi gini gibreu te nang to nomar kajin septe ngajongi gini hadin reus nem hiwengi ke barke yo kajin temu gede bam weng shu gibreu da te kata ka thmai le ni kata ka thong hi jong ka thika jakai kadai ban weng ni gibreu pa sabi ai nang to balan reus nem gaya ngai ka sarkar nakawai kapor sa kawai kapor ka change ka statement juga haka menungkang lembaga municipal kila penmi ba kidan dunai ka ars pangut kita ki employee juga municipal ki basa kota no to hadin pada ka sarkar ka ongin pen kerja dia kita kilai pa sau hutang ki change ki figure na kapor kapor hadin pada ka sarkar ka bang la agenda ha kapor bang pen kerja no kampoi solution dan kan statement của sarkar của ông là ba cái này thì cả lát cái last này siapa yang sini kerja berkerja no kata orang usah pun mentakawan ke last no kajian keren ke bakhado shua bandrai kandan hau Desember tangi iba kadang kata extension ya kata kajing temu ban berkerja ini beri orang ini po tami molo ya nak kalian kajungi kajing septing dari kini yo ke sarkar kapelat ya kasurok daga jingtmu ban pen scam pada ya kitu di bahasa BI boro si kata hakati jaka daga jingkawa ka jongi nagali ka jong sarkar kan bahaba weng no swai ki biro to nang ta pada sapli ki surok tinti singki haba ndrus ne ngila sa sitom te daga jing sa khang do taka surok ni dan ka jing so thu ba ba la sa khata jor haban rius ne ngila sa sitom Tong ini sistem sa RTO ini sistem hadut dalam weng senan itu beliau dia nak kalian ngacongi kum kesengi ni kapan mutsni ni halo kajing temu jongka government halo tiga bentar kabar kajing huri hura hadu kan ni habari bakti temu lo ngimla banlen kadan kajing bamya ben kajing bam triben jongka hima melip bat ka KCDC ni sosi ban ong ba borok ni akop sorong baka disikom tu kalau kalau try halo ka khndo ko siap baka jingjiang dia pote motor kapan pau ta gawe baka disikom se akan melaban pendek kata ka
jing dawa ka jong ka ba kalong try halor khando ka siang dei halor ka ne ka daw ba ini ki bri ki banabat ki dong syang wai ki no ban kam ai sindon ya ka jaka di kebalai pada kaman pinapai hak itu ki jaka la ple surat menta to ka sarga kala simi ra karai ple ki dukan ba dan ki tengkong ki jog ki bre dar ki ple discount ka ne boleh check relation mungkin beli dukan untuk klaim terlepas. Kemudian terlepas ni tu berkata, kita beli itu dukan, kita kamai kaji, klaim industri, kita tax, kita kata buy license, kita discount, klaim di permission kita biang, kita yuk kamai nama badan aja niau, terkadang kita terlepas ni tu. Ya, kita discount kadang kita bentang berkerbang. Lada kehadiran bakal sarkar kalau beli, ya kan seorang kim day ban yuk lat ban beli dukan pada. Kadang ban penkelola ya kita bikin minggu nam tu. Dan kalian macam ingin apa? Pekmilan ti ya kena bentang, but lada ka sarkar. Kalian betul ya kena tu. Jom pai ba ban do. Haba kun pai ba in sosial media ya karai pada. Maka jing klik pada kan dei jom ka sarkar. Em kan ni kacing rai kerki sendat jong sarkar ban pelat ni itu surat ban weng ni barakian. Leksi ka dei kata kabul. Bandong oh gila lagi ke surau. Ngin klan no kata kacing dawa ka bakham poksan ban weng no yo kitu kibre ki masabia tu. Bi ke sarkar kale ye ada lagi jong ki jing bitu kitri ke jongka. Ba kwa bi pai ba ki nuhun para lagi ke surau. Kacing anglu ke jongi di ban weng ye kibre no tu. Kata kata ka thongo kham khrau. Te kacing kerpa na kale ngajong itu. Ki pai ba kim dei ban ngop hakini ki jing penbi. Ngomong mana habadan rius ne ngala syashtom. Tong ini syashtom sakat tu kan dia kuat. Weng no swai kibre asurap ite kam dan cige na kalian ngajong ngi simi kali gawai itu gi basa ang tu kide ki kota ki basa kota jong ki no tri jong municipal ka office jong municipal ni sarkar kala man ke penkerja kota ka bakas nobe bar ki employees kimla ban pat bor pada yang ngimtre ban bo di cinawa ni per ya kata ka jinga mane ble ya kan hadin ni ya kan hadin penmi swai ki mo orang kimi no so ya kata ka jingya mani mo ni siapa jadi kan ni kan kata te mi swa ni siapa ke bani kan sakmat maka kata ka subjek la jok la no ka jom subjek ka kampung sani di ba kini gibre ki bahasa bian tu kiri ban mi anda lami ya kata ka subjek ka ba pada ni saya kan ka fis tu pada kan tempat dei banyak kata mentah kan pingin pai khmat saka jingya ki ka ba khaddo or jara khandai haba ki nong ikmat jong ni kita lanjut ke nong ikmat ke balawan ai jingkren on behalf juga sarkar hang te apa YMC dan ki nong ikmat habaki persyang ban pun sotu yo pai ba ki ong baladam weng ni nelam mangi bantu buat motor kasong ya kita ki meli ki balawan ra kata ka jungkular baki nelam ki khmat ni tur pada si motor bar ni kemau saya kedar kata ka jingkren kadan baki pai ba ki persya ki penpa ba ki misalnya ya kata ka sarkar MD1 ya ki jungkular ki jongka bela la thum da ka high level committee ter kawan ka jing pensai na ki ta ki representative ki nomi khmat ki jongi ki bawan haji kran ki laingun wa haji kran apa YMCA ba ki laung ge kintin balada ka sarkar kamweng makihi kinyalam na khmat ban tur be sport motor ingin apa yang kata jungkular ke cuma lang kat terikam dia